Diphu Raikom asaikhi atum pen keong dung Hand Granade lapen hile kelong pon. Duarbaguri lakha ingkoi ratrok ke parlo non diram tok bi arong araratun hijun alang kachusok isung. Juna sing tirang corona vaccine ke enten ating kisu kelong. Longkiri ya Birta pen nili samia biri kropi non Birta angton pen arjupanik tha. Arkoi niphai ingkoi rahini Bhomti arnitili porphai hini ra minute likep rapo apor malom Lumding road Botanical Garden anung ingnam ajo along keong dung Risim Kangtang ason kepip adim Raikom asaikhi atum thekdamlong si endam etlo Raikom asaikhi atum joy pen Birta longsi is karbi anglong SP Puspa Risim Kangtang pen Diphu thana OC JS khubung lapen arisangho.atum adim along at palesi kepip joy Risim Kangtang ason phurdamsi cheparideng ponlo 22 rifle isi methang kaselam hile amu pen 303 rifle isi HE 39 hand granade li AK 37 magazine ke thom truck pistol magazine pen chenglok penang ason Raikom asaikhi atum cheparideng ponlong lo bonta lasu along kachirap madu aphanta non amat ke nepon long lelang inpor ponmi Republic Day Katalon Arni ni plivetlo ahut lapuson Risim Kangtang ason kelong ke karbi anglong soluk sodak ke dome me pen bejok pondo. খবৰটা পালো যে সদৰ থানাত আপোনালোকে কিছুমান এমিউনিশ্যন ধৰিছে বুলি ক'ৰপৰা ধৰিলে কেনেকৈ ধৰিলে লগত মানুহ হয় আমি ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যোৱা বছৰ জেকচন ব্ৰহ্মণ KDLF চেয়াৰমেন ব্ৰহ্মণ ইনকাম লৈছে তেওঁলোকে কৰি আছোঁ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ক'ৰপৰা ধৰিছে Batanical Garden মানুহ এনেকুৱা অপৰে ধৰণে বৰ্তমান মানুহ পোৱা নাই কি আছে পাইছোঁ আমি এটা ৰাইফল আছে তাৰপিছত এটা হেণ্ডমেড 303 ৰাইফল আৰু 4টা হেণ্ড গ্ৰেনেড 3টা AK-47 মেচিন 6টা পিস্তল মেচিন আৰু 8টা ডিটোনেটৰ উইথ বান্ডল তাৰপিছত 8টা আছে আকৌ স্প্ৰিং Duarbaguri lakha ingkoi ratrok ke parlo kapap hinai adim zorkar pen kerap kabe pin adim dehori adung het kedo non diram tok bi arong aradatum lang ke sok kisung pherang ke atum kahumri dam ahut nang ke chithandun atengke nelitum dake doke hapusar fisar arni pen anlo ningkan pharu isi ke chok cheke ningkan phovetlo sidame non puta zorkar pen thangnapta kerap long lepilang nelitum kisung nei ke lang ki jun henlo lang bungsi kai kita junang
lapen pu injur atum nang ke chitan na tingke nilitum lang ebong ki endam jita kilometer hini at dam nangji lapen barla ahut ke inglit pik lasi nilitum inglong ararapan na injin sura non election nang lele aprang prabjin pen ringwell nang pivek thapusi im karbi anglong lapen cm dr turiram ronghang apan chuning rilo lapen duar bagori MSc Richard Tobiapan chuning ri parpiklo nang rabvek thaputa hada ke do aradatum chuning ri padopon ta chuning ri atum borsing tokbi ganbura lapen mekar do anatum tarapung pen ningmetimung inglong kiri abirta so dai ko an helu lo 2 kilometer ne do 2 kilometer ne do di ni tum te la pulo si ni tum ne kan la pulo sok bom lo ha arlok an ma ha lo manu ikru ha lo ta alang long dang la pulo kinam tang sarkar pen atum han thana ta long lilang ma ha sa long ke lang sa ni tum ke tu ke la la pulo jak na ra le yu bai lang de te ke pen nang hin ben pilo non sarkar phanali non kijabom BJP sarkar non cari bom lalang tong phanali tung labak so akisung bong ke jok longi phanali kanigi kang tung ke leli keningi kang tung la po hello star je non ni tum don deram tok dia sora bangke alu somara tum lang stop dubik pen barikha hula so tobar in phata do pen bontan ko lilo ke hek do nai to warta velo e la pen ke lang so tum chiru do yo chiru ha to jeng ni ko ma so ma pen takpik la si sarkar pen hin ban ka chuning ri kang tung ke je MEC Richard Tobi la lang ki sok pen abar sa nang tibet ha bu sinili kamatha do la si non deram tok bi asor sar pi maratung lang ki sok siksak viglo la si MEC Richard Tobi la pen ke sar turiam rong ha la sar tum pen pachinki pachithanra nili tum phanang pa pi vet ha bu si nili chuning ri iglo Pini niphai ingkoi raisi arni 26 number Dwarbagori MEC constituency angkang pi dolama men phangcho amikar jona sing terang first dose vaccine ki enpenajok akeng ke so kacholong lokpen chongdat chotolota un edet anpinlo alangli pherangkia thengno nangka chithandun ke niphai cracer cap arnisi lili first dose corona vaccine kachi endun aprang ke nili ok memedet amat chipidun dedetlo sitame nona piong arul suong amat nili chipidun detlo amat nili keng keso batchetlo nili keng chinghum lote chiphejeng un edetiti lapen kibe pakeng set lote chiphejeng un edetiti lasi nili innovate nili sodat pulote chongdat chutulo abang avelo lasi MEC Richard Tombi Forest Board Chairman Karbi Anglong Autonomous Council apan nangrap thapusi kerap kachuhang nili somarta bangke thomdo lasi nili hemke thang ta asonabe lasi prabjen pen nangrap thapusi kachoningri padopon rongjang phong pen Robinson Timu inglong kiri abirta okay nangli ko pia ko sige solo la sum that chini ma kisu mane la son he la neli che theklon teng bote non la bg en pen bangsi bc chat vaccine ki en la so pen lo kalang dang te first dose ma second dose lo nangli en first lang la ke en first lang mane aprang ko pen dala son ikeng pine hajak pe hui pa ki so gedu he sita inke bang ki than lo as i o lo ki so gedu ke en ide si mi piale sita inke hasu ki ka phiri lo mane mo ka pre effect dan na piale ama singke pini dalo ko son lo pa ho en nunde dalo so bangki inke nona piong api ne rule so ong ma he non ki jene ban non hapu taun na ta dam long le tet mati inke la hai lo inke jong ta dam mo phi ke dam jong ji ko lam lo he dan nangli ko pia ni sigen dam lo apot ki en ki 19 arni 19 arni lo ke adap ke enke so ki su che theklong phil ta enke tumi bangela answer selang he kam pe ni tumi arni si kam chakle mun te pini ga sapta klem ni enke tuwe ajo pe na banking ke chinghum ta heng na dak lo aku chinghum het lo pote aku son ikeng phajong na dak ti ya lo aku phajong pen la pu bebe sap per pote aku mu ka chinghum ji pai heng na dak lo
la pula